بله تماشاوان هجام در باسی بیرمینگهام دبم دکتر زهرا صالح اکادمیسین امدی لسرگرا ششمین کمیته آل سوریا گل جنوی ایرو دست پیدا که با خفن دنباش دکتر زهرا دکتر نهاتی چاوری کرنگو افگرا ششم یا کمیته آل دستوری جی گریندن زیدتر برهمدار به دکاری هندست کفتن به دست بکفن نرخاندن آتا چیه دکتر سارا؟ بله هلا سلاف بوتا و بو همو بنران کردستان 24 وقت قوتاني زمان يعني افقراش شا قلق چابدير دبينن قو بلكي بهتر برهمدار بي جبرقو ابجارا يكما قو هر دو سروکین شانده يعني يا رژیم یا اپوزیسیون بتنافى وقت به القلب بيدرسون نونرين دولتية يا جنيفي سوريا دونشتن وبريار دان جو يعني درباسي خالن دستوري ببن يعني اب كاري بيجي اب 2 سال زيادة 2 سال درباس كل سر اباكرنا في كوميتا دستوري گو گاوا که جی پیش و نشو هر او باجت و گراند يعني ده الهب نتكرن حمو ورادا تي وي واطي گو شارك روسي باش هبو يعني جبلي گرا بدرسون بري جدهاي كاري بيجي و آليين يعني هر سي آليين كو كارن في الشارع بكن روسيا ايران تركي وش خو تديت او بردفكي هردو آليانا روسيا وايران كجالي كي باش خو تركي جي بردفكي او بوزيسيونها و يعني بريارت كاري بيجي اوابو بهتر يعني كو اف قراشه شا جنوفرا و درباسي نكهرتنا دستوري هني و كاربن يعني وكا جو رژیم توازی دارشتی جی گلک جارا رژیم قبول ناکی لی وكا جو راپورتاوز جهات يعني او پیشنیارین هر دو آلیا گرک دروجا پیشید يعني ایرو حجده هیوی و دست بکن هر آلی کی پیشنیارین خوا پیشکشی و کمیته بکی و سر گفتگو یا دکتر زهرا هر وها شاندک روسیه نها لشامیه تيغوتن كو او شاندا روسي لجل بريف بريا رژیم شامي ديفي بابتا مجارا دستوري بگردست اويك تيو ويواتيكو رژیم سوريا جي هنگاوان زيدتر باويجه و اف پروسيا دستورا سوريا يانو باوايكي بلستر بريف بچكو اف 2 سالن تو برهم جي درنا كتبون وكي قوتا قوتي بلي راستش خو اف يعني وكا يعني او في شارع روسي لسر رژیم سوري بكار هات يعني شخو وكا ام تفد زانن يعني بريارا رژیم برياريا روسيا لدهن جارنا داش برقو دالين سركها ندفرد ايران جي هيا جروبين ميليسياي بيفاقي دا اي شيعي او جي وقت به هيزا كالشكري بنجهينا د اريكاري رژیمی او جي في شارت كي جالي خوفا يجارا جبن كنترولا روسيا درت كبي رژیم اسد لفي جاري از باور دكم روسيا باش قابن آفيتنا دوي درباري دا وش خبرين هاجي وكا اسد بخود دهف بيفينا كده عني زمان قو سوريا نما فتقري بري 2011 دوي يعني ولاتكي ننافن ديبي عليه دينجي يعني ايرو هن ولاتن عرب وكا اردن كرالي اردن دس بالانسياتيفا كر هيدي رژیم فقري او كمارة عربي هناك سزاين قيصر كيم ببيل سروي يعني هناكي هولدان هنا جو ايدي رژیم بخوجي تارا دايكي قالك خلاوي قبول بكي جبرقو چارانينا دوي درباري دا وندور الهفكرنك شي ببي دوي درباري دا او جي جبرولو جي از باور دكم او سردانا شاندار روسيا بلند الشامي وكبي في بواردو جو بهتر اف قراش الشمين
هن انجامن يعني بلكي او انجامن جو مروف جي باور بكي نبن لي از باور دكم ويد جنوب را درباسي خالين دستوري ببن اوجي دارشتنا نگوهرتنا دکتر زاره نها جالیه کیدن و ده جوینا گشتیانه توین گرتی ده بشتاریا اپوزیسیونی پیک هات هر وها اپوزیسیونا سوریه لگل بر پرسیارین امریکی کمبونی وان چه بون لگل بر پرسیارین ترک چه بون لگورا بیرو باوریات اپوزیسیون جی دویواری ده زیدتر آماده زیدتر آماده کو چارەسەریەکی ناودەولەتی پەیدا ببە و لەگەڵ ڕێژیمێژی بە شێوەیەکی دانووساندنێ بکە دوێ دەربارەی دەفکراتە چیە؟ بله يعني دوان گرین بهوری دجی هر و هر يعني ایگو بهتر ندهشت گو سرکفتن چه بنیانجی او گرین هان يعني برافتي ذكر رژیم بو بهتر يعني اپوزیسیون هلبت راستا باندورا تركي سر هي لي اپوزيسيون راضي بو بحموا شويان بشنياري قلت كرن هر وهر الجالية رجيم تديت قبول ندبو يكش ستمان لأسباور دكم يعني امكارن بيجن بهتر يعني لهفكرنا دسبيكا لهفكرنا روسي امريكي هي دفردا درباره گو او چارەسەریە سیاسی لگور بریارە نادەوڵەتیە 2254 پێک وەرە يعني وهيدي اف يعني وقت بس دكتور زارا دكتور زارا وكي قلت دستني شانكرينها سبورين بابتي وصادي ارتكن كودنا بين واشنطن وروسيا ده جريداي روشا سوری نزیکاهیک پیدا بوده حتی بانکرنا شامی جبو کمکارا عربی يعني لهف هاتنك هيا يعني نزيكاهيك هيا كو باندورا إيراني في الشارع إيراني لسر رجيم سوريا جي بلا واسكرن دوي چرچوي ده لهف هاتن هاتيه كرن اويك تي نویساندن تي گوتن تي چاواد بینی دکتر زارا بلي ابناش خو وقت اف خلا سركيه جو ايرو روسيا وامريكا دوي خلا استراتيجيه دك هنا او خلا برفرهتر يعني جبري دصالا بقابا هن جون بولتون سروكي انجمن اوليه امريكي ويشاخي جفاتك الاسرائيلي بيكات نافرا روسي وجون بولتون واسرائيل دسر فان خلان چارەسەریە سیاسی ده يعني ايرو او از باور دكم برهمين وين تي ديار كرن جبر ولوجي يعني امريكا دبيجيت بي از گوهرتنا اسد ناخوازم يا رجيمي ام تخوازن وكب عربي بي سلوكي في رجيمي بگوهرن او سلوكي ويجي يعني تي واتيا جو هن يعني شرط ومرجن هنا دفي رجيم بيك بيني دفي بيجويا سياسي ده وقت دفي جو الجور وي بريارا 2254 وروسيا جي سيرفي علي ده يعني او امريكا لهف كرنا دفي درباري ده وش خوا يعني خاله سركه جو وادك هنا هف او برجواندين جو جبرجواندي هردو فازل ولاتين زلهزا جو ايران رولاوي نمينت سوريا دا همش بو روسيا جي دخوازي جو ايران شبيشيا وي دركبي دس كنترول كرنا رجيم دا عليه ويا ديجي شخو امريكا وقت بي ايران دجبنا كيف استراتيجيه جو دخوازي ويجي رولاوي ببرد نافرا العراق وسوريا ولبنان دا اقلك خالن هفبشنا نافرا روسيا وامريكا دا جو وعليكي ديجي وجي تديت وك استراتيجي امريكا تخوازي جو روسيا هناك دوري الصينية بخيج برجو او وك جو بايدن خدا خيا كرن جو يعني وقت بهتريه جرين جويرا جو رولا الصينية يعني كهربي تشاوا كهربي اف رولا الصينية عبورية اقتصادي ايكونومي الدفرة كيم بكي ناخوازي جو روسيا وصينية نزي ببنا هفالفن دي هف
او تخوازي دکتۆر زارە بێگومان بهتر دکتۆر زارە بێگومان gelek normal em wekî Kurd Rojavayê Kurdistanê beşek welatê me niha li wê derê girêdayî Komîteya Destûrê wekî gome gotî tê çaverêkirin got hin pêngav bên avêtin pêngavên erênî ji bo çareseriya siyasî ya Sûriyê jî cihê Kurda çawa dibe Doktor Zara rewşa me çawaya niha li Rojavayê Kurdistanê ku Kurd bikaribin ji vê çareseriya siyasî derfetekê ji bo Rojavayê Kurdistanê werbigirin. بله هلبت يعني اف درفتك زيرين جبوي كردان جبر هر ور كرد شو هرتنا قو تشي بيل هريمي دوير جرات دافين دا كفي بن خدمتها برجودين كردي دا لي باوردكم يعني آلين سياسي كردي خوشك اف تشتيها نخوندن الجور برجوندين دوزا كردي يعني بهتر آلين ناكوكيين سياسي بارتيتي دركتنا ميداني باندورن قلق آليان لوا آلیان هبو نکاری بون نونرتیه که خو یعنی پلتفرم که کردی گو ببین نونری روجاوای کردستانی یعنی کردستان سوری مخابن یعنی براستی اب جیم مخابن بشی 10 ساله لی هلبت از تبلو في لوازیا رولا آلیان کردی از باور دکم و کرد به بحر نامینند فردش برگو ایرو جبرجواندی امریکای جی گو کردا بپار نهیلش برگو ابجید کبی بن یک کاغتین سرکه امریکا گو پی کاربه یعنی بازار سیاسی دا علی روسی دا علی دی دا کاربه چارسری سوری دا و کردا ولو بپار نهیلی جبر بريف سوريا برب نافندية دتشي يعني او دفرا كردي از باور دكم وی بکوی بن وی سیوانا برجواندی هذا او برجواندین وان ولاتین زلهیز ام هیویا ما کردا بیالی دا بهتر هيا جبرگو براستیجی دهندری اپوزیسیونا سوری دا کرد درباس کرنا نوکا نونری کردا وکا بشک جو اپوزیسیونی او رجایا کردا یا گور هجمارا و دور دا نبش دارا و حتی هاجی اپوزیسیون خناده بر مافين كردي شويكي وكا ملت شخو رجيم جبري دا تشتكي نابجريني اللي اما از باوردكم هيفيا ما جو اف برجواندين ولاتن وك امريكا بهتر روسيا جي جو اول هاف بكن دويدر واي دا جو كرجي وكا بشكي سركا ملتكي سركا دهندرو فيتشر سريه دا ببارلمانين دستوري دا مافيا بي تاكيد كرن بچسپاندن بله سپاسیاتتکم دکتر زارا صالح اکادمیسین جه بیرمینگام بریتانیا میوانی سپاس بوجی